Tiflos Anan, the Doubting Thomas. May come for a year, Nana for Spiritual and Herbal Center, Eddie Amount. At the Kuta may come for us a video be a home or what's anything. A year one time, because a drobian cadem. Yes, a drobian cadem. What do we are real for us with me and say arena out here? The catch no say, let's say, I rsed Ghana. There's a happy, I rsed. Nana for Spiritual and Herbal Center. See, we are real or better than 10. Dear Eda Amansan Ekomu Nanso wote ekwan ya chese ebinum fa so eto nananom ewo eye ense do na wote hono ma na wo krampo wo dwen se ne den kra na ekoso ne den kra nso so na ACC ena da ye de ani ekokopie mu ewo eye Asante Mantam yes of panyi a woda asafo anidin ede Power Cathedral International Trinity eka ne se PCI Prophet Samson Agya dodo na enim ne se Agya Nkuto na so eso ewo no mo a abusua arawosema efri ho ede eba ene se wonu ankasa na kwada na se oye nipa woni ne eye nyamedwuma woni ne eye nyamedwuma eno abranti anidin ede mejo wato nananom ewo eye ense edo na abusuafo insider wode ensem no ema eye too much arefo say ye wo mo ensuso entibie ni echire mu anaje se eye abranti mejo yi woni Agya Nkuto ayedwuma ache na koba ne se ensi echire bi ekoso wokosi ye ne sofo panyi echi enam so manchester ne sofo panyi no edomenu ekansem bi ede efa eye no ho achese ochire mu a na enya de se wono wo behu ne ho ano kopem se wo be free atiasefo asasi esom na wo wie ye no wo pamo abrante no kwampo sanso edi free na kache eno na nam so ema chese chopper bi ekoso ma papa yi so eyedem esaje eye mejo ene wato na nanom ewo ense adu yi back ni mfonyi ene da screen no eso no se de muhu no enu na woje no back wie ya chese woni ne ye dwana chese abrante no wo hwe ebra wo sa baba penche nyoma na ese tutu no na akoda na ensannom ne de keka ho enam so ma chese se de na enyoma ekolo obi nim de esanso esi eye esu ebie ma chese Agya Nkuto esanso pamo ne ba mejo esanso edi free ne nchen abusua eno na wodi free papa yi ho no mene ene wonsom waje mu ede ama eya asamando enesa a chese wo yare ebre kakra eni wo mo ehwe senka bibia be kone kwanso wano na watimi enya eya na yaresa na nyoma etimi akoso ede amanu a enumu no bugese fofie anto eye atawato nananom ewo ense edo na ebransem no ebebeto edwanye wonam Facebook asofo akuku dam ne mpanifo ebinum kwampo ede abrantie yimfonyi atoto wono mo se why so soon it is obi adwen ni wo no ho a wo mo ente eye asem na nam so magana fo binum nso so abomponte akwakosho machi adwenjwen nyoma bi enwo atumi ehunu se da bi ewu a ekoso ewo eye junior pastors anase wo mo ne asofo no ennam no na nse yi entem anase kame akwakoye se ye hu no dodo na ya adoso ya abroso wo se mpanifo enhwe na anase wo mo entu wo mo nan enfa enzo because enche ye bia na reverend obofo akwada eye amawu wo no nso so eto anananom ewo eye ense edo a chese ebra wo wu ye anase wo dan ne benkum eso ene junior pastors ya wo mo ankasa ene reverend obofo enam yi wo mo ba bonten edi nchiremu atudwa ena we na ekunu ena say ani nyina nso so na chese wo ye papa no enchen ya wodi efri eho no mo eno na nam so anche achese niwo ede ebaye na eno na amadodo na ebusa se inti so denti na se junior pastors yi wo mo masofo ne enchen na se bibi koso anase bibi sia afi wo mo free wono ma anase ye pam wo mo free wono ma de eto wo mo se anye yade a na akwakwa akoye eye obuo kudi bi se eye asofo no wo mo ye bibi ditia eye wo mo ema no anam na eden na beye anase eden na beba se eye junior pastor beye na adwen se de ne sofo pe eno na obekwa akoye nsi akire hene ewo eye eho eno na dudu na hu ne se aba wo beguo no eno ana wo betwa de wo ye no eno na wo mo ehye wase a chese wo mo ensuso eye den etu eye eho anamo anase wo mo edi eye wo mo adwuma na
na chese busuan ya nenti ya ababeto ya pono eso enonom se ye papa Agya Nkuto wono ankasa ne ba na one ne ye nyamedwuma a chese nsi echire ko mu ema sebio kasatwitwe bi ekoso enam so ema ennom nsem bi so ekoye edema akwada no a ne nyina mu no woje ne fel so na afọ obi nim di aba na wasan so apamo akwada no de free nche no enedai ye nuaba ma mejo ne fonyi ne da screen no eso no wato na nanom ewo ensiedo a enisa enam so amadodo na no wo mu etwa agyajo wo mu esu wo mu ne se ebrasum se asofo anase mpanifo wo mu ka bia ye no womo ebedu womo anu ebesi nsem bi emu na womo du womo nan susu ebesi fom na wometimi ahwe na wometu enyoma bi ase anye sapa edia enyoma ekoso ni die esisie no womo dwen ho a womo ntimi ente ase na so hopanyi wo ba na afom wo yese wo ba enigu na so a wo pepa na emomu ntwa na se wa na egu na so na se wasi wachi kwan bi eso na se wa ampekrampo na ba ne sen na wasa wondome no anase wonka bibi a ebetimi enya nsusanso nipa no den eso abrabo eso se at least wuntimi ni nya adwuma biemu a gya no kwan na wonya de wonko na emom se wo beka no nsem bi ebedi nipa nachi na ebewie kire ne ebeje ne kra ede afiri ne nsem de dodo na hu ne se entweye asofo mpanifo no kwame akwakoye se ade a wo mo eta ade a wo mo eta didi adwuma eba ne sanso so dia na ne na nyamedwuma no wo mo enye ne ye anase wo mo etoto na se kame akwakoye se nyamedwuma na akwakoye sama business bi na che se wo mo etoto enwoma ntiche se nyoma enkoyi na eno anu no anase se bibi ni na se obi afum ana che se eno anu no wafum akum nkwa de na mesu mafum adwa eba ne sanso a na che se entweye ye hwe ni mu se papa Agya Nkuto wobeba ababekasa edefa won se de course enu ntie nam so ama enem ne ba anase no bia na woni ne nyamedwuma mejo wato na nanom nsie do no dodo na esusu se ne nsa ebetimi awom because of emre bi enum nsem bia wo kan edeto ne so ne yehwe ni mu se wobeba bonten na wobaba respond to ensem adodo na kan ede efa na abusua midimu esie ne yeni edi ensem no achide befiri mo enso ede aba ebia no ye de beba ababa sumo and until any day kindness and subscribe to your channel now. Yeah, like the videos, not share on all the social media platforms as so media and a Agya Sikapa Makra. So open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a church for our quadrant ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location or a coffee pipe junction. For number ne guasio, no one casa free. No more beyond that, and I'm moving casa me from one casa free.